Umuthi wokubethela awunazi izikhonkwane makukhulunywa ngezikhonkwane zokubethela nazi izikhonkwane izikhonkwane lezi ezokubethela umuzi uqinise iyadi yakho ime kahle ngalezi zikhonkwane ime kahle lezi khonkwane zivika yonke imimoya emdaka ejardini zivika ukufa ingozi singaphinde zibekho ekhayeni vika amabhadi lento ekhayeni umzi uyeke ujikelezwa sisimnyama umzi uthendeke kungena abantu ejardini abantwana bala ekhaya bathakazelela ukugoduka ngoba umzi mase uthakwe ngabathakathi abantwana basekhayeni abafisi nokugoduka bathi noba begodukile abafisa ukuhlala insukwenyana ezimbalwa baphinde bajike emuva kodwa mawusebenzise ngalezi zikhonkwane ubethele ijaleti lakho hayi ngiyakutshela awungeke uphinde ukubone lokho abantwana bonke bala ekhaya bathakazelela ukugoduka into ezinhle ziyenzeka kubo bekwamlungu bengekwapha ekhayeni ngoba ejaltini kukahle namadlozi awasondeli xa ikhaya limdaka izinyanya zithi zifuna ukugoduka azilifumani ikhaya ngoba ikhaya lisetshenzwe ngento ezimdaka kodwa kawufake lezi zikhonkwane hayi okhokho bala ekhaya bonke bayavuka baze ekhayeni baphuphisa abantu kahle babe ngamathonga amahle kubo ekhaya #mabaphila abantu